Heaven's calling, chains are falling, hope is dawning, bright and true. Day is breaking, night is quaking, God is making all things new. Jesus saves. Hear the heart of heaven beating, Jesus saves, and the hush of mercy breathing, Jesus saves, hear the hosts of angels sing, glory to the newborn King, and the sounding joy repeating, Jesus saves. See the humblest hearts adore Him, Jesus saves, and the wisest bow before Him, Jesus saves, see the sky alive with praise, melting darkness in His blaze, there is light forevermore in Jesus saves. We will live our sorrow sharing, Jesus saves, He will die our burden bearing, Jesus saves, it is done, we'll shout the cross, Christ has paid redemption's cost, while the empty tombs declaring, Jesus saves, rising up so vast and strong, lifting up salvation's song, the redeemed will sing forever, Jesus saves. Maayong adlaw nimo di gala kini usab si Brother Kier, member sa Emmanuel Bible Baptist Church. Kini usab ato ang tulumanon ang the 15-minute Bible Truth online broadcasting ministry sa Emmanuel Bible Baptist Church. So, salamat na sa Ginoo sa lain na pod nga gayon na mag-uban usab kita sa pagtuon sa pulong sa Ginoo og dili ta maglangan no kay atong magtunaw sad ta sa pulong sa Ginoo. Atong ablihan atong mga Bible sa John chapter 15 verse 13 and 14. No, akong basahon, greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. Ye are my friends if you do whatsoever I command you. No, so atong pag-asturyan karon is about the friendship of Jesus Christ towards the sinners and towards sa kita ng mga makasasala. In other words, the sinner's friend. No, and atong pag-asuryaan how this friendship is being proven, no? Kani mga sometimes pasalamat ta sa Ginoo nga natay mga friends, no, even God has blessed us with a lot of friends diri sa kalibutan. No, suryaan nato mga butang lain-lain, na-enjoy ta diri, no, mga kauban nato, no, sa atong pag-continue sa atong pagkinabuhi diri sa kalibutan. Atay mga God has blessed us with lots of friends, no. These are people nga atong according sa dictionary, a friend is a favored companion, no, makangayo kag pabor, no, kuan ka, kaya kag something, mga gusto nga ipang-abot, no. But this friendship nga atong suryaan karon is a unique friendship, no, because this friendship is this friendship is kanang unique nga friendship, kay walay friendship nga muhata gamay ra gyud kaayo ningon ang Bible gani nga kanang gamay ra gyud kaayo or usahay lang siguro na nimo makita
ng tao nga musakripisyo para sa uban, no? But you know what? Ato pasalamatan ng Ginoo, labi nato ang Ginoong Hesukristo nga maoy nahimong sakripisyo alang kanato. And why nga atong pagusurian karon is yang friendship nga iyang gi-prove diri kanato. Well, in other words, dili man ganita dapat nga tawagon og friend niya kay sa tinud-anay lang kaaway ta sa Ginoo. We are enmity of God. We are in enmity of God because of our sin, because nahilayo ta sa Ginoo, no? Because anak ta sa yawa, no? But you know what? The Bible says, greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. Itawag ta sa Ginoo his friends, though we are sinner, lay down his life, no? In what way man nakita ang sacrifice diha sa Ginoo mo na atong pagasuryaan karon, no? Number one is friendship, na makita siyang sacrifice that is proven sa iyang sacrifice. Number one, it was a voluntary sacrifice, no? So mao number one, it was a voluntary sacrifice, no? Ang asa man ni dapit makita nato nga it was a voluntary. Awas balik ta sa verse 13, ingon dili lay down his life, no? That a man lay down his life. Lay down his life. No, this is a statement that indicates a voluntary act. Voluntary na sakripisyo sa Ginoo iyang kaugalingon para sa imo ug akong sala. No, in other words, no one murdered Jesus man yun, no? Or took, kung imo lang yung nanaon spiritually lang yun, or sa plano ni tanan sa Ginoo, no? No man murdered Jesus or took away his life against his will. Everything was the will of the Father. Everything was the will of God, no? So iya gito nga sakripisyo gito niya. You know what? Gamanan gud ang Ginoo. If it wasn't his will, then iya na siguro tong gipamutlan og liog tong mga gusto patay niya. But you know what? That thing nga iyahang gisacrifice yang kaugalingon, he volunteered himself, no, nga mamatay dito sa krus sa Kalbaryo para bayad sa imo akong sala. It was a voluntary act, no? And these statements are very clear nga gipakita, no? That was sa John chapter 10 verse 18 atong basahon. John chapter 10 verse 18 in the Bible, no man taketh it from me, but I lay it down of myself. I have power to lay it down, and I have power to take it again. So na niya ang power. So no one could murder Jesus because it was the plan of God, no? Gusto man niyang iyang maipakita kay kani nga butang man diri ngayang gihatag iyang voluntary is somewhat nagpakita nga unsa iyang gugma diri kanato. Okay, so it was this friendship is seen as sacrifice. Number one, seen in his voluntary sacrifice, and then number two, seen in a vicarious sacrifice. Now, what do we mean by vicarious sacrifice? No, when we speak of vicarious gani, kumusturya ta og vicarious, meaning it was performed or suffered by one as a substitute for another or to the benefit or advantage of another. So na di ay nagperform, na ini substitute sa atoa, di ba? Jesus tells us in this verse that this life was being given up for his friends, no? Ingon ang Bible, maligta sa John chapter 15, no? Lay down his life for his friends. For his friends. So meaning na himo siyang substitute para nato iyahang mga makasasala. Himo siyang substitute sa tuwa. Siya na himong kabayaran sa to ang sala. No, ningon ang Bible nga kitaunta, no? Kitaunta ang angayan nga ilansang dito sa cross, but someone did it for us.
someone died for us, and it was our Lord Jesus Christ. No? And then number a voluntarious sacrifice, a vicarious sacrifice, and then next it was a vicious sacrifice, a friendship nga gi-prove diri sa Ginoo nato, no, sa diha nga makasasala ta. It was seen in is vicious sacrifice. So a vicious sacrifice. Now what do we mean by vicious? Meaning it according sa dictionary, ingon ng dictionary nga vicious means dangerously aggressive or savage, no? Kung mo lang yung una-una nakatong nga sakripisyo ni Jesus Christ dito sa krus sa Kalbaryo, even on the way niya, no, katong dito nga gi-sentence siya, and then up to the kuan, it was a vicious na gyud nga sacrifice. Brutal na kaayo to, aggressive, no? Sa kuan pa lang, he was scourged, he was binuangan siya sa mga soldiers, he was crowned with thorns, and he was nagyubuan siya, no, gilansang siya, no, gipainom og suka, no, giduslak, no. So that was brutal gyud nga sakripisyo. That was a vicious sacrifice, no. No, mudira di gi-prove dia sa Ginoo ang iyang friendship diri kanato, no, kay kanang, you know what, we are talking about the friendship of the Lord towards us and not our friendship sa Ginoo towards sa iyaha. Because kung kita lang gid ta makipag-uli sa Ginoo, kay kita gid mismo pangutan-on nimo ang ikaw mismo pangutan-on nimo imong galingon, or even mga tao, dili ta mangita Ginoo, di ta makig-amigo Ginoo, no, gawas og naagid day problema, no. But you know what, the Lord gave himself, no, the Lord gave something or gave someone for us nga iyang nga makig-uli sa kanato. Gusto siya nga pasig-uli ta sa iyaha, siyang nihimo og way or move, no? That's why iyang gipakita iyahang friendship diri kanato through these sacrifices, no? A voluntary sacrifice, a vicarious sacrifice, no, a substitute for us, a vicious sacrifice, brutally or brutal nga sacrifice sa Ginoo para nimo ug nako. And then lastly, a victorious sacrifice. You know what? This was a victorious sacrifice because this was proven during during his resurrection, and after 3 days ni-resurrect ang Ginoo, no. So kani nga victorious siya because kato nga nahimo nga pag-resurrect diya sa Ginoo, nahimo to nga satisfaction dito sa Amahan, nga only Jesus can satisfy kung unsay gusto, unsay gipangayo sa Amahan, no, which is kita mismo mga makasasala, we cannot do that because wala, kita tanan atong ginabuhat makasala. Ingon ang Bible nga atong kamaayo is just as filthy rags, no. So muna ang katong nga nagibuhat ni Jesucristo, it was victorious because that was it was as the God the Father was satisfied. It was also proven 3 days later when Jesus was resurrected from the dead. So what we are going to speak about is that ang Ginoo na gyud ang ni-make og way. Unsa lang gyud ang gusto sa ato, gusto sa Ginoo nga dawato nato ang iyahang friendship diri sa ato, no, atong tuhuan si Jesus Christ. We must put our complete faith in Jesus Christ, no, because that is the only way nga makaangkon ta ni Jesucristo nga atong personal budtong mangluluwas, and that we will be sure of going to heaven, no, because we cannot save ourselves. We are sinners, no one can save us but only the Lord Jesus Christ, no, not religion, not good works, not unsay mong gipangunahon na dira, no, but the only person who can save us is our Lord Jesus Christ.
So ask him, no? Ask him to save you. No? Karon magampo, if you have not received the Lord Jesus Christ yet, I pray that you will make a decision right now that you will accept the Lord Jesus Christ, accept His friendship, and tuhui ang iyang sakripisyo na iyang gibuhat dito sa krus sa Kalbaryo para sa kabayaran sa imong sala ug akong sala. Mao lang to, salamat ug maayong adlaw diha kanimo. Kung ikaw nagatuo sa pulong sa Dios mahitungod sa kaluwasan, pagampo ani nga inampuan, Ginoong Hesus, usa ako ka makasasala ug dili angayan sa langit. Salamat sa imong kamatayon didto sa krus alang sa kabayaran sa akong sala. Pasaylo ako sa akong mga sala ug akong angkunon si Ginoong Hesus nga akong manluluwas. Pasudla si Ginoong Hesus sa akong kasing-kasing kay gusto kong malangit. Sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen. Higala kon ikaw na panalanginan kini nga mao nga broadcast karon among paghangyo kanimo nga kaybawa kami pinaagi sa pag-text kanamo or pinaagi sa pag-message sa amo ang Facebook page ug kami malipay mutabang kanimo ug mugiya kanimo sa kamatuoran nga ang kaluwasan pinaagi lang ni Ginoong Hesus ug ang kasiguruan naa lamang sa iyahang pulong ug ikaw makabaton ini nga kasiguruan kabag-uhan sa kinabuhi ug malipay kami mo tabang kanimo mga higala kini na sab si Pastor Mark Sasidon. Daghang salamat ug maayong adlaw ninyong tanan.